Pledgement Fibra ka result jong ka DLED Counseling 2023 dayat nongston kene klei po nongston kala depan mi te jong baru ki dayat la depan mi lut la ki jong ki dayat te kene ka result de jong ka dayat nongston ki bahapa po nongston te hapo nongston ki don gomba ndru tali ki blog te haman la ki blog ki ka result kami la ka jong te ki jit pratali si blog but are tali ki post ki de nam ta ka special category te ki bayo na po mairang blog kilong Kevin John Khalaj dao wan pendap lingdo pinskam lang kurba bandari sukrinta thiang la kentulen el maunai napi sabet maublei lanang pensyai lingdo maulong bat syai laris jana bat ki waiting list kilong iban bet janai warba shwa bakor kurba meban bat skem lingdo nongbri kentulang ke keliang teilang marbanyang bat lariti kurba kirsiulang kharthang mau at basida marbanyang kini kinyo tang ladon kiba absent na kini kiba selected candidate tenaka multiracial block kiba yo kilong di Borius Marweng lari sukrinta thiang mishor daris paryong kir soy bon hajar thaba rihun len nongrum balabet jinia lingdo nonglan ri pen shajbor Marweng mat bandri rempej ki waiting list long I comment shisha marngar lajit scam lang nonglaj jel darisha lingdo marshilong me bala ripala lingdo kinshi su sivia lingdo mauplang hapilin Marweng anisabet ne lingdo nongum badin ti nora kurba nakab nongston blog kibayo gilong don bok lang rentong ai borlin John Kharbani bada mud janai dingdo tinrai baskem nonglang mini shas naitang Shap Kupar Kharbani, Peterius Pueng, Pat Ashailin Simle. Waiting list long dari Hun Hujon, Kalmios Nongse, Sidorlin Jindiang, Rocky John Yapniau, Rang Sanbor Jerwa, Harvester Bani, and Rupatali Khar, Bat Kriting Bonsons Naitang. Kibayo Nakamausin Rudblong, Kilong, Wanda Shisha Khardosau, Bari Dondor Umyap, Obes Sarke, Deusau, Probit Sangriang, Mary Marsha Sangriang, Erisha Rinyau, Wan Shai Star Rongren, Ibahun Shisha Nongbri, Ki waiting list kilong, Wan Pai Bok Lingkoi, Wan Shangai Lang Ke Dingan, Sony Nongspung, Vincent Nongrum, Pinsuklin Nongsiang, Wan Lambor Lang An Rongren, Manri Kodor Mirthong, Ilindaris Sangriang. But Kiba Yo selected candidate from Ranikor block, George Robert Nongsik, Lucky Star Thongni, Bat Riti Langte, Bahun Lin Nongrum, Tengja M. Sangma, Dampi Mary Hasha, Sonita K. Turnia, Sinshar Borlang Yaupniao. Waiting list long, Alsha Daris Dakar. Bat Kibayo Napo Maukorwat Block long, Maulenai, Lingdo, Bandri Kanti Nongsik, Welbonson Kongtau, Wilson Tongni, Wan Siu Dor Biang Dingan, Donbok Son Terniang, Johnny Full Linkoi, Lip Yerbon Shangred. Waiting list long, Ibarihun Lingdo Nonglaj, Joy Nisha Lingdo, Yo Linda Karaswai, Don Boklang Lingdo, Ivan Kerlin Shilla, Wishman John Lingdo, Destar Lan Khadosa, Wat Dab Yang Hun Nongsi. Naka special category, Ibayo Ilong, Mercy Mary T. Sangma, Merit, Ranikor Block, Wat Kit Boklang Marweng, PWD, Person with Disability, from Nongston Block. And then, notice the Diploma in Elementary Education Program Session 2023-25 will commence on 4 August 2023 and sedang kelas 01 August arjar apply. The barok is selected candidate are to report within 15 days. Hapo khasan sngi after the declaration of result, failing which their seat will be forfeited. Lara kim report hapo khasan sngi kamot ba kinyo no kineki waiting list. Tangine kinyo pendep flash bon.